Učela dzeci pisac, rahovac, zadavala im zadači i dzečnije davala petički. Nješka ih dzelji svojim unučatom. Ma pecere unučata, Jelenu, Nedu, Mašu, Iskru i Sergeja. Kad pridu do babi, tako šelapaju bavistom bolu. Baba vihasnovala take bavisko, že bi ih naučela išće dok buli mali, vihvarijac i pisac čísla. 82. 26. Dobro, ne ponavljam. 53. Ljubica Gagović, dzivodske naj, učiteljka z Uzvrbasu, narodzena u Ruskim Keresturec, zakončela osnovnu školu, a učiteljsku školu u Srimskih Karlovcov. Školovače predlužila na Pedagogine akademiji u Osijeku, a počala robic u školi u Kuli i Ruskim Keresture. Preseljelaše žiť do Verbasu i od 1975. roku robela u Verbaše u osnovnoj školi Svetozar Miletić. Už skoro deceniju Gagovičova učiteljka u penziji. Ale druženje zoznju školjare bar dobro pametaju. Pamtim učiteljicu kao strogu. Kod nje se znalo šta se sme, šta se ne sme. A posebno, na primjer, se sećam dana kada smo krenuli na fizičko i prešli smo preko pešačkog prelaza. Ona je inače kontrolisala naše prelaženje, a tog dana je zakasnila, mi smo prošli bez nje. Tako da smo bili jako kažnjeni i sigurno taj čas fizičkog svi pamtimo, jer smo morali 45 minuta da stojimo u učionici. Pravo kao vojnici. Pa meni su te godine inače ovako najlepše bilo i najlepše druženje, gradivo, lepo, ocene isto tako. A njene časove fizičkog takođe isto jako dobro pamtim. Posebno onaj deo kada zimi ne izlazimo napolje, pa ceo čas fizičkog 45 minuta u učionici radimo vežbe oblikovanja duha i tela. Inače ovako, po meni nije toliko bila stroga, gradivo koje smo imali tada nam je onako ponajbolje objašnjavala i to meni sve tada izgledalo tako lako. Evo, ja pamtim sa ekskurzije neke što je pravila mini pice učiteljica, time je mene kupila sa hranom. Inače isto mogu da kažem da je bila stroga, ali pravedna je to. Naučila nas je nekom ponašanju, nekoj kulturi. Svi smo na tome zahvali i svi imamo manje više iste uspomene na nju. Nema niko da kaže nešto loše. Робили сме вело. Було наставни средства, було епископи, диаскопи, грамофони, касетофони, епископи, шицко було, графоскопи и шицко сме то хасновали на Hodzinох. Наставни лиски сме хасновали скоро каждый день. Naročito su z matematiki, tada počala sotirova matematika, gdje nas hodzeli obihodzi da kedi i 2 raz na mešac. I to uhodzeli na Hodzinu, že sme ani ne znali, že kedi stihnju. Listki sme mušeli imati. Na listkoh, a po kontrolnih zadatkoh, da kedi sme ih umnožovali, ali je to bar češko, najveće sme z ruku vypisovali. Pa kad imaš 34-35 školjarov, trebalo to z ruku i vypisac. Ali, jako šikše to vypisovalo i robeloše. Думам, že tada matematika bila najobilnejša. U peršej klasi še robelo všetky 4 rachunkovo roboti do 100. Znači zdavanje, odnimanje, množenje, dzielenie. Robila še skupovna matematika, unija, presek, rozlika. To všetko u peršej klasi. Isto tak i geometrija, isto i nješka. Všetky deci to savladali, bilo im interesantno, robilo še, nikto še ne bunil živelja. Jako šik to išlo. Ali všetko to bilo manje vecej na bavenju. Baveli sme še, mali sme nastavni sredstva, ktoré sme hasnovali i oni nam pomahali, že by sme ľahčejšie do toho prišli. Ja najvoljela matematiku u všetkých predmetoch. I to ešte jak decko, dok som chodzela do školy, a već kad sam nastavila i pri mojih školjaroh da rozvívam. Všetci ljubili matematiku. Nie bola nikda bauk, bola vše pristupačna, bo matematiku še može i baviti. Može se baviti so čislami i s brojkami i je hromadu bavi s kojim treba vydumati.
żeby się ona nauczyła. Nowe nie może być nic. Musisz się nauczyć i teraz, i wtedy, i zdawać, i odnimać, i mnożyć, i dzielić. Bez toho matematyki nie. Tu się nie może nic wydumać. Geometria isto się nie może wydumać. Teraz jest zadatki takie albo takie, i wszaki tekst, ale robota i postupek robienia zadatków isty. A możemy powiedzieć, że dzieci isto i Agnieszka mudri, ale musimy wiedzieć, że takoż są rozmazanіші, że rodzici się boją, że im dziecko premori, że wiele musi uczyć. A ja думаю, że od uczenia się nikt nie premorał. Tak już odpoczyniesz, to nastawisz dalej. Albo lim przemienisz predmet i ono takoj, albo način roboty. Tako i się odmorisz i idzie nowa energia i nowe znanie. Išli smo veljo na ekskurziji, išli smo veljo u školi do prirodi, smo vodzeli djeci, maltenje, bili smo šitski z klasi, barzili kto nje išol, mali smo rodičoh veljih sponzoroh, co za nješkajši čas baš i nje take. Наприклад, ideme, máme roditeľské, da še doradzime za školu u prirodi i posle toho mje rodiči ostanju i hvarja mi da učiteljko slučajno da to ne može platiti. Povedce, napravce spisak, mi pomožeme, da idu šitski. To djeci našo tu u sušedstve, mi ih pozname, robija u naših fabrikoh tu i pomožeme. Ponukali sami toto. Bilo, kad toto bila velika inflacija, kad ljudi nimali pinježe da placa u žinu školjaroh. Jedna mac prišla i varela, každi mešac 10 školjare. Besplatno u žinu dobivaju, mi placime. Ja bila še bar iskrena prema rodičom i prema djecimi. Nigda sam nije siganjela i varala sam rodičom na perčim roditeljskim. Ja vam povem, co dumam o vašem djecku i co za vaše djecko najljepše. Keď će skladace s tim, već kad budeme v jedno sotruzovati, keď će nahnjevati, nevažne. Ja vam povedla, to može biti, že se barši ho priciska zdarobi i da postigne uspjeh. I Nješka nie prejdzie ani jeden roditelj, ani jeden školjar kolo mnie, da się go mnie nie ozve, da nie popripovedamy i da mi nie powtóri, że co jest za ostalih školjaroh. Także ja mniej veci skoro o šitskih školjaroh mojih znam, že co su, gde su i jak su. Bila nam je kao majka. I učiteljica i tih prvih par godina osnovne škole. Da. Pa ona je bila prva koja je s nama bila u kontaktu kad smo počeli u školu, tako da to je možda i presudilo da neki bolji učenici kasnije nastave školovanje, da steknu neku naviku u učenju i u školi. Veljka Ljubov, ljubici Milorada, ginekologa z Ozverbasu, tirva dluže jak 40 roki. Primarius, doktor, specijalista medicini Milorad Gagovič, po zakončeni specializaciji z ginekologiji i akušerstva, 35 roki robil na rozvoju praktičnej i naukovej oblasti zdravstveni zaštiti ženov. Objavil vece jak 70 naukovo robote i publikaciji u nas i u Švece. Velji roki bol aktivni u Serbskim ljikarskim društvu i društvu ljikarov Vojvodini. Dobitnik je čislenih podzekovanjog, diplomoh i plaketoh od Srpskog ljikarskog društva. Podrška porodice je osnovna. Sve se oko toga zasnivalo i na tome. Sklad taj porodični život je učinio, omogućio mene sve ovo što se bavio naukom. Jakoših sme še skladali, uklapali, robil každe svojo.
Ja ще starala o obiscu, o dzecoch, o všetkých problémoch, co godljem się zlučuju u jednej familiji. Jeho robota bola robota u bolnici, robota honorarno i naukova robota. Domu, kad prihodzel, malo mesta i vše bilo mu bezbedene, že še može odpočivati i že može na miru robiti. Kad mal veci roboti i dluže robiti, daco, vecka je išla do Kerestura. Do mojih rodičov, že bi tam na miru robil. Takže on maltenje bol u nas osce. Sklad, taj i razumevanje, to je najvažnije što ona sve, što se ja bavio naukom i ovo postigao u životu, ona mi je omogućila to. Jer je porodica stup oko koga se sve, ako postoji sklad i razumevanje, onda sve može. I nema granica za rad. U svaku doba morate pomoći. U školi u prirodice smo išli na tidzenj i na 2 тижні, ще йшов і мій супруг з нами. Мої колегині аж говорили, kad on je pojedini prizemljenjivi. Takže sme ho smatrali jedного, jak i jeden član kolektivu že bol. On poznal všetky deci, ktorí boli i každé ráno, naročito to tí osjetljivši, išli ku njemu na prepatrunok. I to jak bolo? Tak bolo, že prišel a on się mu pýta, jakže si dobre, jakže si dido, jakže si baba, ja veľaše mama, ja veľaše tato, co utvoria, co majú nové, jakže si šestri braca, bo všetkých ich poznal. I decko vyšlo sasvim vesele od njoho i zdrave do jutrednje, na jutredzenj zaš. A co se Benješka bolji, že mu pýta, ha, dobre didoše javel, cože utori, ocec, mama. I tak. Moje rodiči ovo prilapeli jak da je z nami, jak da je naš i on ih tak prilapel i on se tak isto spravoval prema njima jak i oni prema njemu. Ljubel hoditi do Kerestura, ljubel mojih rodičov, ljubeliše, radzeliše, pripovedali, dohvarjali, veljoraz kad už boli hori, on z njima popripovedal, da možemo povedati, a že ozdraveli, a što i čekali, že kedy príde, a často sme hodzeli. Ostatní roky po 3 razy do týždňa. Doktor Milorad pomognuo, že bi prišli na švet velji bebi. I hvari, že to coška najkraše, co človek može dožiti. Glavni doktor Bul i keše narodzeli jeho vlastni deci Ivana i Ilija, a tiž i jeho unučata. I kad će ostatnji unuk rodzel, Sergej naš, on mora, ja započeo svoju robotu. Unučata i zeci moje prihodze každý týdzeň. Rідко ktorý týdzeň sme sami. Da kedy prídu všetky, vecka nás je spolno, u nás veselo, a da kedy prídu len jedni alebo drugi, ali i tedy veselo. A najlepšie je, keď všetky stihnu, vecka še tak radujú, ne môžu še dočekati da še bavia, da budu v jedno. Stalno me pitaju, babo, kedy prídu hevti, ajde vola ih na telefon, či še rušeli, či už stihnu, dokľa su. I takže ljubja prísť do babi. Aj baba ljubi. I djedo, kad prídu. Vecka nam veselo. Prez vikend tako znam naporne, ali ponzorok što odpočinjeme, kad štvrtok mi ih už čekame. Otec, jak ginekolog še mal dość češku robotu i nie znalo še, bo djeci nie birajú čas kedy še rodzeta. I v noci robili prezdenj, a već mac jak mac, znači učiteljka stalno mala kojaki zadatki za mnje i za šestru. I matematiku i kojaki baviska, evo jak teraz uz moje djeci co še bavi. I presto to bavisku sme naučili pre školi i čitac, i slova, i matematiku, i prosto veljo času za nas mala i všetky obavezi, ktorý má každá žena u takej sredini obiscu, tak i ona i
prosto nas, ja думам, že na pravu drahu i ubucela i všetko, co mala, preniesla nam, a da co sme še i sami postarali. Ti nije vibral ani prosvitu, ani medicinu, ali? Ja magister ekonomskih naukoh, robil som u finansijskih, da hvarim, institucijoh, bankoh, teraz konkretno robim u Western Unionu to transfer novca, da sam se še za penježi, može bude to za matematiku prevashodno bilo da od zeme mac može biti usmerela, ali hvarim, evo, šestra doktor, ocec doktor, mac učiteljka, a ja dajaki inšaki drašku sam vibral, ali dost dobre midze i uspješni sam, tak ne zažaljal sam ani jednog momenta, že sam to vybrao. Djeci ljubja prísť tu do babi i djeda, do Verbasu? Od kedy še da hvarim na rodzelišće, ne znam, ni beše dolaz, uopšte še ne bunjeli, že idu, i jak co ja išao do moje babi služic do Kerestura, tak i oni idu do svojih babog služici. Čim še rozpust počne, tak prihodza do Verbasu, i dok nje treba do školi abo do vodi pojez, ne može nahnat da ideme do Novog Sadu. Moji otaci i sin i dzivka bešeduju i čitaju i pišu po ruski, bar se dobre. Teraz še meni pripovedaju po ruski, ali dok baba bola živa, z babu še pripovedalo i djedom vše po ruski, bez ohľadu, gdje še nahodzeli i kto bol u društve, u njim še obracali po ruski. I suprug vaš čita po ruski? Moj suprug isto čita ruske slovo, dok baba bola živa i zvoni čital, i rozumi všetko po ruski, co še pripoveda, až so staršima ľuďmi pripoveda i po ruski, ali ne ljubel kad sme mi sluhali. Da, ali všetko rozumi. Evo da vam povem, že mi kompjuter u mnje nemame. Не треба нам. Деци моje маю. Але и унучата kad приду, je zvelja obaviska bez kompjuteroh. Mi še bavime jak da kedi. I niđi mi je dosadzene, a kompjuteri i šedzic i bavic, to ti baviska na kompjuteroh veli je zbar slupi baviska. To niđi ne robi ljem traci čas. Nijaku inteligenciju ne razviva, razdumovanje, nič, jedino pritiska tam gombičku i šitsko zakončene, hej? I dok ja sam sihla. Jest veljo vecej. A jest i mudri stvari, ktoré bi trebali da naučiť. Češće je teraz na internet pojist i najti šitsku literaturu, co treba. Ja kad čez dohadam, keljo sam ušela hľadac literaturu o veljih stvaroh. Naprimer, jeden čas še bar zveljo vyučoval zavičaj. Gdje še ušelo hľadac u literaturi i prehľadac veljo knjiški, da še najdze, da bi še porihtalo, co še najvažnejše su zavičaju, da še zapiše i da še nauči. Mi mali lentu, vremena u klasi, prestali mur, gdje se upisovalo od počatku, od kedy sme znali, že Verbas postal, pa do nješkrajších dňoch i zainteresovať škoľarov i oni pisali všetky događaji, jak se slučovali. Takže to dneška na internetu ľahko nájsť. I može se poslužiť. I treba to internet. Ľahčejšie i u školi so s internetom i robiť. I toto. Ali думам себе, že to ti baviska tako zmenjej. Ljepše však zlavdu, ta pobehac, ljepše však paper ta risovac, bavit će na drugi načini sposobi, vidumovac, rozdumovac, jak su im šezic po hodzinami i patric do tih jak še zabivaju, jak štreljaju, to nja. Do penzije sam pošla pred 10 rokami. Točno, kad sam napunjala 35 roki, to bilo u štred roku školskoho, ja pošla jutre do školi i varila sam, ja već idem robic. Ja zakončala svoj robotni vik
Не роблять то ті младші, бо їм треба да роблять. Я мам другі обов'язки і вeci ані раз не прийдем. Дайте ми да підпишем, що треба. Ja za stojim periodom života zakončila. Všetky še čudovali i ostali bez slovog, bo ne znali, že nikomu sam ju utrela. Ja mi jutra deň som mi hovorila, že veci nebudem. Takže mám polný 35 roky robotného stážu i odtedy som doma pošvecena mojim decom, unučatom, dok bola živa moje maceri. Vecka, tedy sme veľa putovali. Išli sme do Zrenjaninu, pojdeme da Skeljodnji, pa do Novog Sadu da Skeljodnji, pa do Kerestura da Skeljodnji, pa še vracime u Verbaše, budeme da Skeljodnji, pa opet kruh. Privezeme unučata i tak. Ja čuvam svoj društveni život tak. Penzionerski dni preprowadzujem każdy weekend z mojima dzecmi i unučatami. Presi týdzeň veľa čitam, štrikam, heklam zo svili bluzny, šali, trikovi i taki stvari, co vyhľadujú veľa strpenja, veľa času, a tebi prehodzi i krašnici, uživaš u tim. Pred večerom ideme šejtac. Nas jest, keď všetky pozberame sede. Ideme šetame, da pripovedame, da kedy ne stihneme ani všetko popripovedať. Otprilike ideme od pijacu do pijacu, to okolo 4 kilometri. Znaš, že každý deň na 5 hodín, kto šlie hodný, pri pošti še zihodzíme i rušame, točni sme. I tu še rozihodzíme, sljedujući deň ponovo. Od nas je zvece i každý deň na 5 hodin še zihodzíme i već šetame. Kto stigne, тут прийде, а хто не stigne, на jutro прийде. A važno i vi pripovedame še, već zbog zdravlja najvecej hodzíme, tak hodinu i daco, rozideme še, ide každý domu. Prez vikend, dzecom i unučatom, Ljubica i Milorad pošvecuju najvecej uvahi. A kad dzeci pojdu domu do Zrenjaninu i Novovo Sadu, oni dvojo pošveceni jedno drugomu. Hviljki preprowadzuju odpočivku, šejtanju i u čekanju, že bi ih znova naščiveli ih najmilši. Каждый тот щасливий, ке тото, co žadal u živoce i ke će mu toti jeho žadanja ostvarja. On musi biti šťastlivý. A žadame toto, co še može ostvariti. Ja možem povedať, že mám dobrого človeka, dobrí dzeci, oni zadovoljni so svojima familijami, so svojima dzecmi, uspješni su všetky i takže, veska neviem, že čom by som nebola zadovoljna. Teraz to ti roky idu, horoti prihodza, ali je to život. Tak ide. A mi nastavljamo dalje, musimo še prilagoditi tomu. Ali sam šťastlivá.